Sheekkan Itoophiyaa guutuun isaanii dhageen guututti illee ta'uu baattu. Hangi beeku ni jira. Kaan dhaggeeffadhu kaa Arabumaaf bakka bu'an. Araba sheekka amma warri amantii teenyaatu qabayyaa. Amantii sanii boos waan hin dubbatan. Hin du'anillee nama farshoo dhuguuti isaan rooyye sheekkan irraati. Maan dubbanne kaa isa mee waazii masgida godhan san yaa Rabbi uummata keenya baasin jaaneer. Yaa Rabbi Filistiin gargaari jaan. Filistiin gargaari. Filistiin sanuu isaan haa qortu. Haadha isaanii. Aarsanii jettee warummanni kun. Arabni sanuu isaan hin beeku. Ka arabni kun kanuma ijoollee teenya mana hidhaa keessatti mee azaa godhee fixaa jiru kan. Arabni isaan gargaaru jaan. Uummata afaan farshaa islaama jaan. Arabni saniif isaan Yahudooni warri araba deeggara. Araba san dura barnuu fudhate amantaadha. Nabii sallallahu alaihi wasallam warri taa'oo kutee isaanii uummata seete uummata arabaa.